Ljudi, sa vama su srpski gejmeri i kao što vidite danas ćemo igrati Five Nights at Freddy i krećemo. Čekaj da vidim da je van. Negdje, ali gledaj po sobu. Ovdje je. Gdje? Ovdje je negdje. Ovdje. Ovdje ne. Da li je to nastala igra? Ah, ti je boti. Ovdje je. Na 4. kameri je. Na ovim kamerama je. Na koje je bio? Na 4 ali 4. Igrat ćemo i drugu i možda treću noć. To nije on! Nije. Sve ovo nastavlja. Polako nam se približava druga noć. Ajde. Ova ti! Pravi malo, da. Ajde. Još malo, ajde. Dobro, ne! Ne! A da, vrate! 4, 3, 2, 1. Dobro. Šta je to? Yes! Jer ti vidiš šta? I vrati, skočio nam je. I hvala što ste gledali ovaj klip, subscribeujte, pišite. I čao.